La khaya kubitwa ngokuthi kusemakhosini. Kunamakhosi nenkosana. Mfowethu, khamba njani? Kuyaconza bakithi. Ngeva ngakuwe. Hayi, yonke into ilungile. Uke wabona kumbe ngendeka nawe kuke kwakwenda la. Uvuka ebusuku, uthola ukuthi bowulwa. Mawuvuka uthola ukuthi kude lo muntu lolwa naye la celeni kunebhadi ke mangakulala nebantu ngoba usushaya ibani. Then ngasikhathi sebayakuvusa kanweyi. Bo lapthongeni bo ubona into leti mnandi sobathi uyazama uyabuyela. Lento ayisabuyile buyibona. Then bantu bathi kuphupha. So ngifuna sikhulume ngako namhlanje sinabe. Makhulunywa ngokuphupha maphupho yini exactly masithi umuntu uphuphile kusuke kwendekeni? Kusuke kunetinvo lakatibonile ebusuku nakalele. Mina usually ngithi i-message lechamuka from the universe. Yeah. Nangithi universe angifuni kuba specific ukuthi from my ancestors because kunebantu labanikwa even direct by dingilozi ma message. So i-message lechamuka straight kumdali tukweti ngilozi makhosi tithunywa kungako ngiclassify under one ngithini i-message lechamuka tukwe universe ngithola ikusuka kuyi-warning njengoba ubekisa ngokuthi uphupha ulwa nemuntu vele usuke ulwa physical lo spiritual. Okay. Yeah, my ancestors akhe asuke alert ukuthi you are under attack. That's why utibona ulwa nemuntu. Yeah. Ubekise ngokuthi ebusuku ngifuna ukusiphupha ebusuku phela kumbe nedi mawulala uyaphupha mawula uphupha noma ngabe kunini na utolala nje kube ne message levela ukuthi awuphupha. Yeah. Namanje mina ungaphupha ulela. Yeah. Kufuna ngize ngilale kuyafana nekuboniswa kumbe njani? Cishe kufane nokuboniswa. Okay, mara kuphupha kukodwana. Kuboniswa kuyendeka even uboniswe ulele sikubita ngokuthi vision loyo. Ngesiswati angisisho pangasho ukuthi imbono kuboniswa. Yeah. Kuyendeka uboniswe ulele. Kusuke kuyinto le straight uyabona liphupho kusuke kuyi message but le indirect let's ngakuhlatiwe njenge poem. Yeah. Ngithola. So umbono njengoba uthini ivision kuboniswa ulele kusuke kuliphupho but lelita ne message leconzile kufana nokuthi uvelive likutshela ukuthi sibani bani uyoshona noma ubone sibani bani aba involved ku accident vele yendeke lento in physical form lokho kusuke kusibonakaliso. Yeah. Because uyibonele nvo yabese yendeka. Asende nje. So angiphuphi ngingakalali kufuna ngize ngilale kuphupha maphupha aqhamuka ngomawulele kuphela. Yebo. Okay. Mabom siphuphelane why isiphupho? Kusuke kusiphiwe kokona lo kuphupha. So siphuphelane ingcondo iyasebenta. Asingicale la ingcondo iyasebenta njengoba sirecorda sibhizi nyalo sibukela ama video ku Facebook sibukela ama video ku YouTube siyaphila siyahamba siyamatshwaleni siyatravela ingcondo iyasebenta. So sometimes maphupho akhutsatwa yini tinvo letendakelile while upresent ukuleyo ndzawo leyo. Sometimes akhutsatwa yini micabango yethu maybe solucabanga ngento yinye. Yeah. Kungako lento seyijika ibaliphupho ku maybe ulele ubukela imovie lethusako ijika ibese ibaliphupho so uphupha into lethusako. Yeah. Se lolokunye kusuke upushiswa kuthini i-universe izama kukuwonisha nga something. I-universe izama kukhomba something. Yeah. Kuphupha wonke umuntu mos wonke umuntu angaphupha kumbe khona labangaphuphi. Yes, kuphupha wonke umuntu nedi sekutheni une relationship le strong kanani ne universe. Yeah. Because kunalabanye baphupha but dokutshela ngivuke ngikhohliwe. Yeah. Wathi ngani kusibo uphupha? Okay. So wonke umuntu uyaphupha. Yeah. Then akukhona inhlobo temaphupho ngoba sibekisa ngalele ukuthi kuyaliwa la ngendeka kunalamahle ngendeka kunalamabi. Yeah, kunemaphupho
kunamaphupho lamahle lakhomba tintfo letinhle letako kunamaphupho lakhomba inhlanhla kunamaphupho lakhomba kuhlaselwa kunamaphupho lakhomba ukuthi unebantu labadzala unetiphiwo kunamaphupho lakhomba ukuthi unesithunywa kunemaphupho leta straight ngilengisho ukuthi angeke ngithi maphupho but ma vision tibonakaliso now ngwa-classify under maphupho ngoba usuke wendeni ulele uphupha kunento lengiyithandzile uyakhumbula lesikhathi esikhuluma ngeprayer ukuthi sathi uma uthandaza usuke ufuna ukuxhumana nemidalo umikisa imessage kuwe ngala into lengiyitholako le maphupho le imessage isuke ifuna kuta kuwe nyana isuke ngidofuna kubuta nangemdalo ukuthi uyavela ngeliphupho but isuka kwe universe emhlabeni nabakini uyabona sekuta kuwe nyana lokho uma sithandaza ngale bekubukisa outside ukisa kwendalo lokho kuta kuwe so umdali uyangena yini mhlambe kwemaphupho because yes base ngeke umbone physical mara uyakhona na ukuvakashela kumbe naye athumela imessage cha imessage imdali uyithumela ngetingilozi okay ngito netithunywa takini letingibethe nema ancestors akho umdala ngeke ete kuwe direct remember sibantu labangakahlobi ngithola siyona mihla nemalanga so umdali akadili nebantu labonako then usikhuluma ukuthi athumela imessage yena uyeda but akedi yena direct akuthi yena uthumela tingilosi takhe uthumela tithunywa kufana nokuthi nakafuna ukucacisela ukuthi unesiphiwo lesichamuka kuye unesiphiwo seprofeti kumbe unesiphiwo sokhola libandla kumele ugcine unelibandla lelithide aze akunike neligama lelibandla lakho ukuthi kumele kube yini but imessage angeke ilethwe nguye iyolethwa dingilozi noma dithunywa takini noma ngilabadzala ama ancestors akho la mawuphupha ngoba besakhuluma ngemessage ngifuna kuva bukubekise le mdali ukuthi angakhomba ukuthi unesiphiwo nathumele ama ancestors so le message ngaba ukuthi ixwayiso ngasikhathi ngaba yiwarning lokunye ngaba ukuthi mhlambe into lotibona lotophumelela kumbe lokunye kufuna ukulungise iba njani le message le yi1 lefana kumbe yahluka kuya ngokuthi kuwe balethe imessage lethini kuyendeka bakulethele message ukuthi kumele ulungise maybe umsamo wakini maybe uhlushwa sibongo kuyendeka bakhomba ukuthi wena impumelelo yakho isemabhukwini qinisele esikolweni ngithola njengendzaba yokuphupha isikolo it's not always ukuthi kumele uyothwasa kumbe nesiphiwo sometimes bakhomba ukuthi wena academically uqinile kuphumelela kwakho kulapho uyangithola so lamaphupho kuya ngokuthi iuniverse iletha yipi message kuwe then asikhulume ngoganga makumo angiboni ukuthi ngangena ngoba la sithi message iva amaqhamuka kwemdala ngakhona ukuthi umuntu abhudze nje lead sithi mhlambe kunemuntu lo gangini ngiyawuthanda umbuto wakho yes kuyendeka bakhona kukwenda ukuthi uphuphe something even bakwende uphuphe ukuthi kumele uyokhula kumake ezibanibano babe ezibanibano uyothwasa khona kani lendo yikhandiwe yendiwe sicitho siyakhona ukukhuthata sikwende uphuphe umuntu wakho acheat kana akacheat isuke yendiwe lento mimoya ebumnyama amadimoni ayakhona ukumisleader akuphuphise izinto kani adikho so siwahlukanisa kanjani amaphupho okay lawa ngilala writing la asekhaya lawa ngilala wrong kube ngasekhaya ngilala right ngilala direct kimi akusila la mhlambe laba wendile laba wakhandile then say lawa akhandiwe lawa that's why ngithi kubalekile to stay prayerful ukuphahla nokuphahla kubalekile because universe iyakhuluma nawe even noma ungaba nemandla njani noma ngabe umbethe ingilozi njani mimoya ebumnyama still itozama ukumisleader so kubalekile ukuthi ukukhulekele lokho uthi kuze ukhone kwendani uhlukanisa between maphupho lamabi lachamuka nemimoya lemibi
nemaphupho la qhamuka nema ancestors akho ne-universe. So kubalekile maphupho la qhamuka nemimoya ebumnyama atokuthusa utosi noma bakunike instruction uvuke uthukile and uyovuka ungasisho ngayo lento leyo. Sometimes bayatiphinza ngabe bakhuluma kuze lento ihlale kuwe, but ngenxa ukuthi ma ancestors dingilozi emdali basonzelane nawe une connection nabo kakhulu bayikhuluma into kayi-one. Kufanele ukuthi ngithi Prince thatha leli bhakede leli ulibeke lapha ngicithile ngenkulumo. Laba bofuna le mimoya ebumnyama ikhuluma indendende and the info iyayiphinza kuze ihlale kuwe. Sometimes nabakhomba maybe for an instant ngibekise ngokuthi ubone umuntu wakachita. After that utophupha amaphupho lamabi. Lathusako lokho kukhomba kuthini le message leyo ayichamuki kwema ancestors akho. It was a spiritual attack. Wonke umuntu unema ancestor, wonke umuntu unemuntu wakubo, wonke umuntu uxhumana nemdala. So wonke umuntu bangamlethela imessage. Ngifuna kuva ukuthi ku wrong mangaphuphi yini mina. Let's say angiphuphi at all. At all. Yeah. Lento lengisho ukuthini umuntu uyadakhela i-relationship ne-universe. Uyatendela budlelwane ne-universe. Obvious if ungekho strong spiritual angeke uphuphe. Kanti nalokuphupha tinvo leti direct akusikwethu sonke. Angithola. Labanye vele bayaphupha but bayakhohlwa. Ku wrong ukuthi ungaba umuntu ungaphuphi. Yeah, bengisafuna ukubuta lokho ukuthi i-must ukuthi vele kufuna ngiphuphe. Ngoba ngize ngibekise sorry kungena emlonyeni. Nginento ngisho ukuthi wonke umuntu unebakubo. So utohlala njani bangakhomba message sekunemehluko sokuthi because bantu labadzala ngemndeni even noma kude umuntu lonesiphiwo noma ngabe umuntu lonesiphiwo bayakhetha loyo labaletha ama message kuwe. But nani labanye ngenihlale ningabi nemaphupho. Onke emaphupho kufuna ahlatiwe ngiye mhlambe kobuta someone kumbe njengoba ubekise wabona lela muntu bekiselula leli bhakede ukuthi ngithathe ibhakede ngibeke la. Lamanye aconzile akugcina ukuthi ngize ngiyobuta vele kufuna ngente lokho le kwendekako. Yes, lamanye amaphupho dibonakaliso kweleto. Okay, yeah, dibonakaliso. Remember ngikhulumile dibonakaliso ngathi milayeto leconzile ayidzingi kutolikwa ayidzingi kuhlatiwa. So lamanye dibonakaliso ubuti umuntu wenda itsatsa instruction labakutshela yona uyenda. If you're not sure ungaya kuyohlola ngako noma ubute someone lomthembako. So kuphupha shothi i-message le fihlakele kahle le ngasi direct njengesibonakaliso ngoba isibonakaliso sithi into le practical lo ibona into leconzile but liphupho sekuyahluka ke ngeliphupho because liphupho i-message but inekufihlakala idzinga umuntu lo ngakuchazisela kangcono nawe umuntu ungakhona ukuthi ihlatiyele. Now une relationship lenhle ne-universe. Uke wakhuluma kuma video akho washo ukuthi abantu banokublockela amaphupho kuma basibani nokutholakala amaphupho ablockekile kusuke kwente njani la bese ngishaya ebayithuli le mibudo then ngenta njani ke kuze amaphupho mangablockeki cala ngale ukuthi okay yini le nto akutholakala amaphupho ablockekile ngingasakhona ukubona njengabantu bakamoya ne njengasibo Makhosi bathandazi tangoma milayeto leminingi ichamuka ngokwemoya ichamuka kwe-universe kwala noma ngabe uthwasile wacetha noma waphothuliswa siphiwo sakho waba mthandazi ngalokuphelelo waba mprofit ngalokusalayo uyaphupha lama message awuchamgulele vele. Akusho ukuthi wena ngoba sowuphelelisiwe ngesiphiwo sakho angeke usathola ama message ngemaphupho. So basuke bakublockile kusuke kubuthakathi lobuthide lobendiwe.
ukuthi bakublock ukuthi ungasaphuphi. Wena mawumuntu khona nawe mhlambe lo kwendako ukuze kublockele Maphupho kumbe akuthi Yeah, nawe umuntu kuyenteka ukuthi uti-block ngenxa yokudla tinto letingahambelani nema-ancestors akho kugcoka maybe awukakhonjiswa lihiya sokutholakala ugcoke lihiya lelithite lelingahambelani nawe kugcoka buhlalo lobungahambelani nawe so singasho ukuthi ngingalandzeli masiko kahle ungalandzeli ngithola kulala nebantu labahlukahlukene ugcina sowulele nemuntu lo wrong longcolile kuyakungcolisa kuyakuvala wena. So ngenda njani ke mhlambe mangifuna ukuthi ngilona ngoba ngikhumbula ngasuke wabekisa ngempepho nangejoko. Sometimes lokho akusebenzi ukuthi uyetu kwemuntu. Yeah, uphakamela impilo yakho uyetu kwemuntu okunceda. Okay. Uze indvo takho tivuleke. Kokugcina lo ngafuna ukukhuluma ngako ngendzaba eliphupho kumbe Maphupho ungazini? Ngivale ngekugcina. Yeah. Into lengayicwayisa ngebantu ukuthi akusiwo onke amaphupho lokumele ucocele bantu. Tibonakaliso ke tona nakuyi-message le direct awucoceli umuntu kwasenhloko bakukhomba imali entsabeni wena ucocela sibanibani. Uyangithola ufaka ilo inhlanhla yakhe emgodini. Yeah. So lama emaphupho ungacoceli noma ngibani. Maphupho lafaka phakathi inhlanhla lafaka phakathi imhlahlandlela. La kukhombisa indlela kumbe ngesiphiwo sakho. Akusiwo onke amaphupho lokumele ucocele wona umuntu. Yeah. Asibonge. Siyabonga.